Unsay kisaw mga siyaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? O karong adlaw tagaan tamog mga tips para iwas away sa inyuhang uyab. Sige ba kag awayon sa imong uyab? Sige ba kag sapot-saputan sa imong uyab? Sige ba kag basta tiwasan nagtanaw ha para daghan kag makatunan ha. Tip number 1, paobsi imong pride, Brad. Paobsi imong pride. Babe, kita ba gani ka nga naggamit as charger? Babe, ngayag nalimot ka ha, ikay una ni gamit pagbuntag. Ngayag nalimot ka, ikay una ni gamit gabi eh. Ngayag nalimot ka, ikay una ni gamit paghapon sa buntag. Ngayag nalimot ka, ikaw una ni gamit atong usang adlaw. Ngayag nalimot ka, ikay una ni gamit pag last week. Ngayag nalimot ka, ikaw una ni gamit pag last week. Ngayag nalimot ka, ikay una ni gamit pag last week. Ngayag nalimot ka, ikaw una ni gamit pag last month. Ngayag nalimot ka, ikaw una ni gamit pag last month. Ngayag nalimot ka, ikaw una ni gamit pag last month. Ngayag nalimot ka, ikay una ba ni gamit pag last year? Ngayag nalimot ka, ikaw ni gamit pag last year. Ay naoy, Nang luod ka? Ay, ikan layo na gamit oh. ay naoy, mag-charge ako sa balay inig abot. Ay babe, 20% pa di akong battery oy. Ika na layo na gamit. Ing nag-ayaw na lang, di ka kasabot. Ika na lay pag-charge. Apila nag-charge imong ilong alisngag. Tip number 2, kana imong pride, Brad. Kana imong pride. Hello babe, padong na ko diha. Pag-andam na niya ha. Yes babe, ligo na ko karon. Hapit na ko abot. Hapit na ko magkaon babe. Hapit na ko abot. Oh yes babe. Hapit na ko mahuman babe. Babe, dool na kayo ko. Hapit na dyan ko mahuman. Hello babe, nanako sa gawas. Babe, alas 10 naman ya atong sabot. Alas 9 babe at tamang lakaw ha. Ayaw ko na kog dali abi. Mao ni di ganahan ako nimo magdali permi. Ay na uy. Di ta madayon sa tong lakaw Ay sorry babe. Nag-remind ramang gug ko nimo. Sorry. Tip number 3, patas imong pasensya, Brad. Patas imong pasensya. Babe, gigutom man ko. Asa man kaganahan mo kaon? Ikaw bahala, bisag asa lang ta. Maginabot na lang ta babe. Ay, dili man ako feel maginabot. Asa lagi kaganahan mo kaon? Ikaw bahala, bisag asa lang ta. Magramen na lang ta babe. Wala man ko nag-crave og ramen, babe. Asa lagi kaganahan mo kaon? Ikaw bahala, bisag asa lang ta. Ay kani babe, magtuslubuwa na lang ta. Tuslubuwa. Dili dyan ako feel magtuslubuwa, babe. Asa lagi kaganahan mo kaon? Ikaw bahala, bisag asa lang ta. Ay kabalon ako. Magnilarang na lang ta. Ay, dili man ako feel magnilarang karon. Asa lagi kaganahan mo kaon? Ikaw bahala, bisag asa lang ta. Nasuko ka? Wala babe uy. Gigutom ra ko. Ikaw bahala, bisag asa lang ta. Tip number 4, honest ka always, Brad. Honest ka always. Babe, nigamay na ko. Nag-IF ba ako last week? Yes babe, nigamay na ka. Pagtarong ba? Lagi. Nigamay-gamay na, nakagamay. Pagsulti ko nung tinuod ba? O lagi, nigamay na lagi ka. Maunay nakabati ni mo. Bisag dili tinuod nga nigamay ko, mamakak pa jud ka nga nigamay ko. Bitaw babe, murag wala man jud ka nigamay, murag dili effective imong IF jud. Wow ha! Grabe ha kabatig batasan ni mo. So bali, tambok day gihapon ko. Kung mauna, pangitag slim og sexy dito oy. Makaguba makasadlaw. Boyset! Tip number 5, advance update, Brad. Advance update. Hello babe. Na ako isulti nimo. Unsa man? Kuan ba? Unsa lagi? Kuan gani? Unsa lagi? Kuan babe, next week manggod na nang-invite si R. Kelly ba nga makiglaag o makigtagay siya na ako good. Unya? Unya iniguman gani na magdula kay magtagay daw mi gamay. Unya? Human na magtagay gamay babe kay hapit mi sa sentral. Unya? Unya inig humana mo sa central kay mahapit daw mighigop og batchoy sa Guadalupe. Unya Unya kay muuli rami before 12 midnight. Unya
Unya, mao to gibalibaran ako si R. Kelly kay mas ganahan pa mong kumukuyog nimo next week. Very good. So mao to mga siaw, daghan bag nakatunan? For sure, daghan jukig nakatunan. Og diri na nako tapuson akong vlog. Og before ko mahuman, napade ko last tip, uy, ayaw sig pang chicks.